Salam mahubata ganupan Bapak Inang. Jadi pema itusukan nami sambutan nami pene. Siya nami manesin na siya maganupan. Anggo isisihan nami na siyang kabar. Balas na siyang malas uhur. Ay panisin nami pene. Anggo isukunan namin dyan isisihan nami na siyang manjon kabar. Balas na siyang Bapak Inang malas uhur. Jadi harami siyol manisi hidagan uban na siyang nahumuli isa bola siyamon nami ang kabarin ng Baba na siyang na hundul ibarisan tanga ang kabar na siyang Bapak Inang na siyang orang tua nami na ihundul isang bilo nami ang kabar Bapak Inang haganupan tene ang kabar Bapak Inang Salinari, kabar Bapak Inang. Iya, terima kasih. Masih malas uhur. Hal ini Bapak Pandita nak kinamarambilan. Sonari panorang panorang ulop-ulop Bapak Inang. Jadi nggak panorang ulop-ulop, malingan doh kita malas senior. Hal ini Doma 121 tahun. Hita halak si manuhun itu bus. Isa manabus. Tuhan ta Yesus Kristus. Hal ini ikon kunot tayo malas nihur ay bayan porang olop-olopon. Hal nang golang arong panulusin ni Tuhan tangan hiti ambilan nama der 121 tahun na salpo. Tutulang adong dope berita GKPS or sa personari. Jadi ay dorapan nami asiriak mahita Bapak Inang marmalas nihur mulai bani acara taburinginon ay marhiti acara malam masubu sihol rosi acara puncak bani Patar. Jadi ijon event hanami panitia nasamon kegiatan sok marsubu sihol itu atongan ni pesta olok-olok tingkat resort Jambi maselang adong nasomal mangotang artis han hutan tabene. Jadi naparlobe jawaban naparlobe domay buto na siyama ipene jawaban naparlobe. Jadi jawaban apa dua honma halani adong do talenta itong ahtongan huriata naboy songon na biasi orjok kita na parlobe adong do jon dengan bangga sambut kita holi penampilan ni pariban musik halani sedo ison kita don itong ahtongan don. Jadi tepuk tangan huba ni kru pariban musik pakon artis ni tambahnya yo se bahak permintaan na sihol tampil itu atong-ata riak marmaras nihur riak malop-olop kita zon bani haganupan acara itu atong ni pestata bani Borngiron. Jadi harapan nami kembali panitia riak mahita marmaras nihur Bapak Inang mangolop pun haganupan horjata ibani Borngiron terlebih bani acara puncak bani acara Patar. Jadi selamat menikmati mak hita ganupan isepan nama manumbangkon talentani huntong atongatan adong irasa jambion hamalaskon hita maganupan dukung hita maganupan riap hita marsi olop-olopan riap hita marsi dukungan riap hita patukun naboy tarban hita mengurupi panitia bani pesta olop-olop bani panorang Bornginon rosi acara Patar. Jadi selamat datang mak hubani Bapak Pandita Perusahaan Sinode keluarga Bapak Pandita Afrizan Haloho Pakon Inang. Selamat bernostalgia mak Bapak Pandita Rose Nasyam Hujam Bion Malasuhur sehat ham sehat Nasyam dasku jam Bionuse. Jadi pada perang on makiadan kondisi ini GKPS Resort Jambi panorang on. Jadi terakhir raham meninggal pada dikon Kota Jambi orang golang salah kanami tahun 2000 ulang pene Pak. Ya, jadi selamat datang, selamat mengidangi maham bani Orja Pesta Olop-olop tingkat Resort Jambion. Jadi selamat datang Pak Hubat Haganupan Bapak Inang. Selamat datang Hubat Siam Huria GKPS Tanah Kanaan. Selamat datang Hubat Haganupan Kuria GKPS Jambi. Riak Mahita Marmalas ini Hurbani Parorang On. Salam Horas, selamat malam Haganupan. Terima kasih Pak.